twabonye itangazo rya M23 rishyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka asobanura ko umujyi wa Goma wafashwe, anasobanura ibyo abantu bakwiriye gukora, bagomba kwishyikiriza inzego za M23 kuri stade n'ibindi bikorwa uko bikurikirana kuri inshuro. Iri fatwa ry'uyu mujyi bivuze iki? Biratanga uruhe rugero cyangwa direction y'uru rugamba M23 rwivuga ko iri kuharanira uburenganzira bw'abaturage bayo? Icyambere icyo bivuze nuko umujyi wa Goma nicyo cyicaro cy'inzego z'ubuyobozi z'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero gufata umujyi wa Goma bivuga gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni ikintu rero gifite icyo gisobanuye. Nk'uko mubizi M23 n'ihuriro irimo rya AFC bavuga ko icyatumye bafata intwaro bakarwana, icyambere ari uguharanira uburenganzira bwo kubaho bw'abantu bakomoka mu miryango yabo bavukijwe ubu burenganzira hashize imyaka irenga 25. Bamwe baba mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye na Kongo, abandi bari mu bihugu biri hanze, ndetse n'abari muri kiriya gihugu abakomeje umutsi batahunze bicwa by'agashinyaguro umunsi ku wundi, abandi barafatwa bakajugunywa mu magereza. Noneho bakavuga bati twebwe icyo duharanira nuko abantu bose bagira uburenganzira bungana mu gihugu, nuko iterambere rigera ku gihugu, tugomba gukuraho ubutegetsi bubi, hakabaho impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga. Niko babivuga iyo basobanura impamvu barwana. Ariko nanone bakanavuga yuko icyo bagamije atari ugufata uduce tunyuranye twa leta cyangwa se tw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko ikigamijwe ari uko basaba leta yuko bahurira mu biganiro bagashobora kubona umuti kuri bimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye Kongo n'abanyekongo, cyane nambuwe n'uburenganzira bwo kubaho no kuba mu gihugu cyabo. Metre uracyakomeza, ariko kuri icyo ngicyo Kinshasa yararahirirenga, iravuga iti ntituzigera rimwe tuganira n'aba bateroriste, babita abateroriste, babita abantu babaterabwoba. Ifatwa rya Goma ni package ihagije yo kutuma Kinshasa noneho iza kuri ya ntebe y'ibiganiro. Ibyo ari byo byose ngira ngo M23 y'ubu yatangiye yubuye imirwano mu mpera z'umwaka wa 2021. Ubu ngubu turi mu mwaka wa 2025. Ntabwo iyi si igizwe n'igihugu kimwe gusa cyitwa Kongo. Kuva bavuze yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba, nta gihugu na kimwe, nta muryango n'umwe mpuzamahanga, nta n'umuryango utegamiye kuri leta wari wigera wemeza icyo kintu yuko ari umutwe w'iterabwoba. Iki nabigaragaza nuko aho umutwe wa M23 ugenzura, aho wafashe ukagenzura, harangwa umutekano kurusha ahagenzurwa na leta. Noneho n'abantu bahaba bakora ibikorwa byabo amasaha yose ari nta n'umwe ubangamiwe. Niyo mpamvu bigoye kwita uriya mutwe ko ari umutwe w'iterabwoba. Ntabwo rero ifatwa ry'umujyi wa Goma ari ryo riri butume leta ya Kongo iva kwizima ngo ije mu biganiro. Ngira ngo mwabibonye uburyo ejo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi karateranye. Abantu bose icyo bavuga baravuga bati hagomba kuboneka umuti kandi uturutse mu biganiro bya politiki bizahuza impande zirwana. Ibyo rero ngira ngo ni ibintu buri muntu wese abona, uretse n'iriya ntambara yo muri Kongo. Intambara zindi zose zo ku isi, yewe n'intambara z'isi yose zigiye zirangizwa n'ibiganiro. Tukaba rero tutabona icyo leta ya Kongo ishingiraho, ariko nikomeza kwinangira ubwo umujyi wa Goma wafashwe, yenda ejo uwa Bukavu zafatwa, ejo bundi wa Gisangani ufatwe. Ubwo M23 n'umutwe n'ihuriro rya AFC nibasanga badashobora kuganira bamaze kugira imbaraga zihagije, bafite igice kinini cy'igihugu bagenzura, ubwo icyo gihe abazaza nyuma y'abayobora Kongo uyu munsi nibo bazaganira nabo. Nyuma ya Goma sare zindi avancement twakitega cyangwa niyo end game, niho hanyuma bagategereza. Ibyo byose ntabwo bashobora kuba hanyuma. Ni ukuvuga ngo ubundi
niba ndabizi ko mubikurikirana M23 irwana ishaka kwigizayo umwanzi wayiteye no kwigiza izo mbaraga zishobora kuyibangamira hibiri. Ni ukuvuga ngo nibava mu mujyi wa Goma bakajya mu mujyi wa Bukavu bakongera kubaka imbaraga ziza kurwana, igihe bazajya kurwana niba bigizayo aho bari bari naho bazahafata. Niko bijya bigendanyira ngo bibonye kugira ngo bafate umujyi wa Goma, nuko bagiye kubatera ahantu muri teritwari ya Masisi ahantu hitwa Ngungu. Hanyuma babateye icyo bakoze baritabaye, bitabaye bigije y'umwanzi, umwanzi aje ahungira mu mujyi wa Goma kuko ariho haturukaga imbaraga zibarwanya, baravuga bati hariya ahantu haturuka imbaraga ziturwanya bariho naho tujya gufata. Rero ni ukuvuga ngo n'ahandi hose bagiye, kiretse leta ya Kongo nihagera ikavuga ati noneho imirwanire irahagaze ntabwo tuzongera kubarwanya, tugiye gutegura ibiganiro turebe ko twabona igisubizo ku bibazo mufite no ku bibazo bituma mwarafashe intwaro. Naho ubundi igihe cyose ibyo bibazo bitari byabonerwa igisubizo nta muntu n'umwe wakubwira yuko intambara izarangira, kuko niba barafashe intwaro kugira ngo bakemure ibibazo bikaba bitakemutse nta cya nyuma biza kugenda ukundi uraza bitunyuriremo birangira itagifite umujyi wa Goma, birangira nayo itakiriho, birangira yasubiye mu bihugu by'abaturanyi, bamwe bajya muri Uganda benshi abandi baza mu Rwanda bajya Kibungo, irongeye ifasha umujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu biragenda bita amateka araza kwisubiramo kuko benshi baravugaga bati ni ikosa M23 gufata Goma, birajyana nirangira ry'uru rugamba batangije. Ngewe ntabwo ariko mbibona, ibyo ari byo byose hari amasomo ifatwa y'umujyi wa Goma muri 2013 ndetse n'uburyo byarangiye byasigiye yaba umutwe wa M23 yaba abagize umuryango mpuzamahanga, kuko icyabaye muri 2013 umujyi wa Goma ufashwe, Perezida Kabila yagiye gutakambira Perezida Museveni. Icyo gihe Perezida Museveni yari perezida wa CIRGL cyangwa ICGLR. Noneho avuga ati icyo bashaka cyose ndakibaha, ariko bave mu mujyi wa Goma, noneho tugirane imishyikirano, tugira ibyo twumvikana, ibyo bashaka tubibahe, ariko iyi ntambara irangira. Icyabayeho nuko habayeho kutubahiriza ibyemeranyijweho. Ngira ngo nkunda kubivuga iyo mwantumiye, niba mwarabibonye ejo bundi igihe perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo yagiye kubonana na Perezida Museveni, mu bantu bari kumwe harimo na perezida wa Tanzania wacyuye igihe Jakaya Kikwete. Murumva ko nta kindi kintu cyagombaga gutuma Kikwete yisanga muri delegation ya Ramaphosa agiye kureba Museveni atakiri n'umukuru w'igihugu. Icyo Museveni yashakaga kubwira Ramaphosa yaramubwiye ati iki kibazo ntabwo ari cy'uyu munsi, iki kibazo twagitangiye muri 2012 na 2013 kandi abo twakoranaga dore n'abangaba ba Kikwete, ariko ibyo twumvikanye ntibabikoze, none dore ikibazo kirongeye kiravutse. Ngira ngo niho ubonera n'abayobozi b'ibihugu baba bafite ubunararibonye. Rero impamvu mbivuze nuko 2013 hari amasomo yasize, yaba M23 yarayize ndetse n'abakuru b'ibihugu barabyize. Kera ubundi abantu iyo baganiraga waravuga guti ntabwo umuntu w'umukuru w'igihugu yabeshya, ntabwo umuntu ashobora kuza gusaba ikintu ngo akore ikinyuranyije nacyo. Ariko ubu ngubu twamaze kubona yuko no muri bo hari abantu bashobora kuvuga ibintu mu gitondo, nimugoroba bakabihindura bakavuga ibindi. Ntabwo navuga yuko babisangiye bose, ariko biragaragara ko no muri bo harimo abafite ubushobozi navuga yuko buciriritse kuri urwo rwego, kuko mu by'ukuri ibyemeranyijweho muri 2013 ntabwo byubahirijwe. Ari nayo mpamvu uyu munsi binagoye noneho no kujya kuganira n'umutwe wa M23 no kugira ibyo bawusaba, kuko warabeshywe. Iyo umuntu akubeshye rimwe ikosa barirye, ariko iyo agarutse akakubeshya ku nshuro ya kabiri ukemera ibyo yakubeshye, icyo gihe muba musangiye icyaha ku bijyanye n'uko kugubeshya ubwa kabiri. Iyo bibaye ubwa gatatu ikosa noneho rimuvaho rikakuzyaho. Rero M23 ngira ngo ni umuryango urimo abagore n'abagabo bafite ubunararibonye, noneho n'abantu bigiye nabo ku mateka, cyane no ko ari amateka yababayeho, ntabwo yabaye ku bandi bantu, nibo yabayeho.
sinibaza rero ko amakosa yakozwe muri 2013 ashobora kongera gukorwa muri 2025. Ku bijyanye n'uko mu mujyi wa Goma haba harimo inyungu z'ibihugu bitandukanye n'abantu batandukanye, ibyo byo twese turabizi. Twanababaza Maître, wakomeje kuri Jakaya Mrisho Kikwete wahuriye icyo gihe na Ramaphosa muri Uganda, abantu bibaza uruhurirane rwagenze gute. Tugaruke n'icyo warukomojeho ko hari inyungu z'amahanga. Ubona ari izihe mpamvu zishobora gutuma Kikwete yaragize uburyo yinjira mu kibazo mu myaka yashize, uyu munsi akaba ashaka kuba kikirimo agendeye kuri SADC by'umwihariko Afurika y'Epfo? Nge nibaza yuko ni inyungu bwite afite nk'umuntu ku giti cye, kandi zishobora kuba zishingiye ku muryango we. Ngira ngo murabizi yuko aka karere mu bibazo gafite bikugarije harimo n'ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu bantu rero bayifite kandi bayigaragaza n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Kikwete arimo. Ngira ngo navuze ko ari ibintu bishingiye ku muryango we, afitanye amasano agaragara ataziguye n'abariya ba FDD b'i Burundi. Kuri we bashoboye kurimbura abatutsi muri aka karere, yaba yageze ku cyo yifuza. Ngira ngo murabyibuka ari perezida wa Tanzania, n'abatanzania bari bamaze imyaka amagana muri Tanzania bafite ubwenegihugu, birukamwe ku ngoma ya Kikwete n'ibyabo barabyambura. Rero reka abantu bajye bavuga ibintu uko biri. Afite impamvu ze bwite zishingiye ku masano afitanye n'abo ba genocidere, none nawe yamaze gufata uwo murongo. Ni nayo mpamvu n'izi mbaraga zose ubona zikoreshwa. Ngira ngo mwarabibonye igihe umuryango wa Afurika umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, igihe ufata icyemezo cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Tanzania ntiyagiye, ndetse bagasaba umutwe wa M23 kurekura uduce yari yarafashe tugahabwa iziriya ngabo. Byamaze kwemerwa n'ingabo zoherejwe, Tanzania iri mu bihugu byifashe yanga kohereza ingabo kubera ko zitari zigiye kurwana. Hanyuma igihe birukanye ingabo za East African Community, bakiriye ingabo za SADC ngo zaje zifite manda yo kuza kurwana. Tanzania yabaye kimwe mu bihugu byabaye ibya mbere gutanga abasirikare mu kuba bari bagiye kurwana. Za nyungu nababwiye z'abantu ku giti cyabo nayo uyu munsi urabona SADC ni umuryango uhuriwemo n'ibihugu birenga 15, ariko iyo haje izo ngabo zije kurwana haboneka Afurika y'Epfo kubera inyungu ifite muri iyo ntambara. Birazwi neza yuko abantu bahunze mu Rwanda bagamije guhungabanya umutekano w'iki gihugu bakiriwe na leta ya Afurika y'Epfo. Ikindi gihugu ni Malawi kubera nacyo gishobora kuba gifite impamvu zacyo. Ikindi gihugu ni Tanzania. No kibazo tese ihuriro ry'ibihugu birenga 15 bihuriye mu muryango w'akarere nka SADC, kuki haboneka ibihugu bitatu gusa iyo hajemo ibintu byo kujya gushoza intambara, kandi intambara igamije kuko bose bavuga yuko baje kurwanya u Rwanda. Nuvuga ngo iyo hari ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo, aho kureba Kongo n'ibibazo bya Kongo n'abanyekongo barwana, babibona mu Rwanda. Noneho wa muntu wese ufitanye ikibazo n'u Rwanda ushaka kwihimura akavuga ati nanjye ndohereza abasirikare muri iyo mission. Ndumva ari ibyo ngibyo nibyo bigaragara, niko mbibona. Nta muntu wabintumye kuko ngewe ni imumbone zanjye niko mbibona. Kandi nkuko nari ntangiye mbivuga, ntabwo ibihugu bidafite ikintu bipfa n'u Rwanda ntabwo bijya byinjira muri iyo miryango iyo haje ngo izo ngabo zije kurwana. Nibyo navugaga, Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania ni nabyo bihugu byatanze ingabo muri 2013 igihe hashyirwagaho umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi. Niba nibuka n'umwanzuro wa 2098 wavugaga yuko hashyirwaho umutwe udasanzwe muri MONUSCO uzajya kurandura imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo M23 na FDL. Nyamara kugeza uyu munsi
uwo mwanzuro n'uwo muri 2013 hashize imyaka 12 uretse no kuba batarigeze barwanya FDLR nta nubwo bigeze banakora n'imyiteguro ngo yenda yo kurangira kuko ntabwo byari biri muri gahunda imbaraga bakazishyira kuri M23 gusa. Dukomeje ku busesenguzi, turi kumwe n'umusesenguzi Karegeya Omar Jean Baptiste, turabana cyane hano mu kiganiro impamo kuganira kuri ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusaba guturuka inyuma. Impamvu na Maître ari kuturuka ku bihe by'amateka dusobanuriye mu kanya aravuga ati n'abasore bafashe intwaro kubera ko bavukijwe uburenganzira bwabo. Ubu burenganzira bwabo Karegeya Omar Jean Baptiste binyujije muri iki gihe tuvuyemo n'uburenganzira babujijwe bate? Ese nyuma yo kububuzwa umuryango mpuzamahanga wo wabikoze hiki? Ese koko barabubujijwe cyangwa ni pretext kugira ngo wenda intambara ibi? Ibyo ni secret de polichinelle. Kuba barabubujijwe ni ibintu bigaragarira buri wese. Buriya kugira ngo mu Rwanda inkambi z'abanyekongo bavuga icyarwanda ngira ngo zigera muri 5 kandi zose zatangiye mbere ya 2 bivuga ngo zirengeje imyaka 25 barabyara baruzukuza bamwe bakajya no mu mahanga ariko bakomeza biyongera. Byatangiranye inkambi ya Gihembe, ya Kiziba, ya Nyabiheke muri Gatsibo, Kiziba muri Karongi, Gihembe muri Gicumbi, Kigeme muri Nyamagabe, Ngombwa muri Gisagara. Ngira ngo nyuma abagihembe nibo baje kujya muri Imahama. So iyo myaka ubwayo ingoma zimaze gusimburana. Ngira ngo baje ku bwa Kabila Pere asimburwa n'umuhungu Kabila Fils, hajyaho Tshisekedi ubwo Kabila Fils yatwoze manda 2, Tshisekedi nawe ari muri manda ya 2. Se wambwira izo leta zose zisimburana yakoze manda 2 ziri prolonge zego na Tshisekedi ari mu ya 2 kandi abo bantu baracyahari. Nta numwe uravuga ati nibura ngo tuti etape nibura imwe dore aho hantu ubutaka bwabo twageze gutya twabutunganyije twabushakiye umutekano twabushyize wenda nibashaka bavuge na master plan kuko hamaze kuba amashyamba nibura babasubizeyo. Ibyo rero kubirebera ubwabyo nyine bigaragaza ko abantu niyo mpamvu yubona uko M23 irwana siko yarwanaga mbere ya 2012 na 2013. Ubwo byararangiye n'umuhenerezo niko bawita ni chemin de no retour, point of no return. Yego uko byabera kose ubona ko nta gahunda yo kuvuga ngo barasubira inyuma. Kandi buriya n'ubundi niyo banasubira inyuma izagenda ihinduke, bazakomeza ko mpaka babonye gakondo yabo, bazahindura izina, hazarwana n'abandi, si ngombwa Makenga, si ngombwa Nkunda, bizakomeza ariko mpaka icyo kintu kigeze. Impamvu uretse gatoya ngaruke ku byo nunganire mugenzi wanjye Gasobinari yari amaze kuvuga. Ejo cyangwa ejo bundi muri South Africa abanyapolitike bakoze inama babwira guverinoma yabo ko igomba kuvana abasirikare bayo ba South Africa muri Congo. Kuko bamaze gupfamo 9 inkomero zo ntiwazibara. Mu byo baba 9 nabapfe muri iyi minsi gusa ubwo bivuze intambara yabereye hari n'abandi. Mu byo abanyapolitike bavuga kimwe ya statement Gasobinari yaravuze ngo SADC igizwe n'ibihugu birenga 10 na bingahe. Ariko turiyo ari ibihugu 3 byo byonyine bitanga iyo nkunga, bitanga abantu bajya kurwana muri Congo. Bakagira nabo bavuga ati dore Angola niwe muhuza wemewe ku rwego rw'isi bemera ariko ntanga bafiteyo. Icyo kintu wakimagine wowe ko umuhuza Angola kwidatanga abarwanyi ariko South Africa, Malawi na Tanzania uko yaramaze kubisobanura rya Tanzania ryo n'amasanira na kano gace nono na South Africa. Ariko abanyapolitiki bo muri South Africa barabwira President Ramaphosa bati kuki abana bacu bajya gushira muri kira gihugu SADC ibihugu biyigize bakavuga ati Zimbabwe nta bitanga, Namibia nta bitanga, Mozambique nta bitanga, Angola nk'umuhuza nta bitanga, kuki ari twebwe. So bivuze ngo n'ibihugu bitera inkunga hariya haba harimo amagenda nk'uko bivugaga abantu ku nyungu ku giti cyabo nka President Ramaphosa akaba ari ubona inyungu ku giti cye cyangwa se ishyaka rye
ariko abaturage batari kubibona kandi abapfa n'abana ni abanyagihugu. So rero urumva nawe icyo warumbaje cyo kuvuga ngo uburenganzira barabubujijwe ni ibintu bigaragarira buri wese. Abantu bakwiye imishwaro na hano baruzuye kandi ntawe ubarambiwe, ariko twumve ngo kugira gakondo ni ikintu gikomeye. Impamvu nari mbubajije kugira ngo reka nkasorezemo icyo gakondo y'umuntu ivuga. Ubundi mu muco umwana arakura, yajya kubaka iwabo bakamushingira bakamukubitira igisuka aho azasiza ikibanza. abo banyekongo bari mu nkambi zo mu Rwanda, ninde usirizwa, ninde uhabwa ikibanza na se wese aragifite ihema metero kare bamuha. So icyo rero ubwacyo kugira ngo noneho ukabyara ukuzukuruza umwana kubaza ngo iwacu ni hehe, wajya gushyingura ukajya gusaba irimbi. Ibyo ni ibintu ushobora gutunga ibya mirenge, ariko ako kantu kakazakurya nk'igishokoro mu isengeri, ugahora ukagendana mpaka ukavanyemo. Maître, hari impungenge zihari nabonye n'umuryango w'abibumbye warabivuzeho, bavuga bati intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hatarebwe neza ishobora kuba intambara yo mu karere. Mwebwe mu busesenguzi, mu mboni y'umusesenguzi, murabona ibyo bintu bishobora kubaho, bishobora kurenga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaba intambara y'akarere? Ahubwo sinzi impamvu babona yuko ari ibintu bishoboka mu gihe kitari uyu munsi, kuko n'uyu munsi ni intambara y'akarere. Yego. Kuko twarimo tuvuga yuko ingabo zirwanira muri Kongo harimo ingabo za Tanzania, hakabamo ingabo za South Africa, hakabamo ingabo za Malawi, harimo ingabo z'u Burundi, hari ingabo za FDLR zasize zikoze genocide mu Rwanda zirwanira muri Kongo zivanze na FARDC. Hari abitwa Wazalendo, mu by'ukuri babise izina ryiza mu rwego rwo kubambura izina ryabo yuko ari imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko. Kuko amoko yose yo muri Nord Kivu agiye agira abarwanyi bari muri bariya bantu bitwa Wazalendo. So abo bantu rero ibihugu bwabyo namaze kuvuga biri muri iriya ntambara nibyo bigize aka karere. Navuga yuko uretse yenda ibirego bishobora kuba bitanafite n'ibihamya bifatika barega yuko u Rwanda rushyigikiye M23, ubwo kugira ngo ibi ntambara y'akarere kose igihugu kiburamo cyaba ari Ubugande. Rero urumva ibigaragara mu by'ukuri ni intambara y'akarere, cyane ko abarwana muri Kongo, leta ya Kongo ubwayo n'abayifasha bivugira yuko ikigamijwe ari ugukuraho ubutegetsi mu Rwanda. None se igihishe muri ibyo byose ni iki? Byose byashyizwe ahagaragara. Perezida Ndayishimiye abonana n'urubyiruko rw'abanyekongo muri cadre y'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, yavuze yuko bazakora ibishoboka byose gufasha urubyiruko kugira ngo bakure ubutegetsi mu Rwanda. Perezida Tshisekedi yarivugiye ngo ikigamijwe nuko havaho ubutegetsi mu Rwanda, ubutegetsi buhinduka. Ayo sama ko atangwa n'ubutasi ni ibintu biri kuri place publique, ni ibintu bivugiye bahamagara abanyamakuru bakabwira ni mubwire isi yuko icyo tugamije ari gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Rero yenda igisigaye nuko ibihugu byatangaza intambara bikarwana ku buryo bweruye, ariko mu by'ukuri ibigaragara mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo bivuga yuko ari intambara y'akarere izaba kera, ahubwo ni intambara yaratangiye irarwanwa, ahubwo rukirwanirwa muri Kongo. Iki impamvu nari tubije karegeye nyuma tubwira ku burenganzira bavukijwe, nagira ngo turebe hanini ku warukomaje cyane ku bijyanye n'umuryango w'ibibumbye ni community international, n'ahantu dukunze kuranga amaso ikibazo kije. Twamwumvise Ernest Rwamucyo ambasaderi asobanura ku mpamvu muzi ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo ubonye ko bagenda bafata ijambo mu buryo butandukanye, abenshi basympathizinga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ikibazo kiri gutezwa na M23 uri gushoza intambara ifashijwe n'u Rwanda. Kubera iki umuryango mpuzamahanga utabyumva nk'uko muri kubisobanura? Hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni inyungu z'uwo muryango mpuzamahanga. Kuko niyo tuvuze ngo ijambo umuryango mpuzamahanga, ubwaryo ni ijambo ridafite icyo rivuze. Umuryango mpuzamahanga ni umuryango ubundi ugizwe n'ibihugu ku giti cyabyo, buri gihugu kigenda kigira inyungu zayo. Ababikomeyemo kurusha abandi ni Abafaransa, kuko ni nabo batumye iriya nama, ni nabo batumye yigizwe imbere y'igihe yagombaga kubera.
abafaransa binyuze muri operation turquoise nibo batwaye izahoze ari ingabo z'u Rwanda n'interahamwe zari zimaze gutsindwa urugamba nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Babatwaranye n'intwaro zabo, babatwarana n'ibikoresho byose bya leta, babatwarana n'amafaranga y'igihugu n'ikintu icyo cyose bashobora gutwara, ndetse babajyana muri Kongo. Bategeka Kongo yuko batemerewe kubambura intwaro, batemerewe kubafata nk'impunzi, kandi bemerewe kubaho bashaka bagakora n'ibyo bashaka. Ibyo ngibyo ni ibintu twabonye, ni ibintu byanditse mu mateka, nta muntu ushobora kubisiba. Yego. Ikindi gihugu yenda kidafite imbaraga zigaragara ku ruhando bukungu, ariko gifite uruhare rukomeye mu byabaye muri aka karere n'Ububirigi. Yego. Ububirigi nibwo bwakolonije Kongo, ndetse ni nabwo bwakolonije u Rwanda n'u Burundi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, nyuma y'uko Abadage batsinzwe. Ikibazo uyu munsi dufite muri aka karere, kanseri dufite y'amoko muri aka karere yazanywe n'Ababirigi. Nuvuga ngo nibo banyere bayazana b'ikibazo, ntabwo twakagombye kuba tubategereza nkaho ari bo bazagira uruhare mu kuzana ibisubizo ku bibazo bateje. Ikindi gihugu gifite position itari nziza nanone kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe zari ziyobowe n'abademokrate. Nabyo ni ibintu twamenyere. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 iba, ni ishyaka ry'abademokrate ryari ku butegetsi muri Amerika. Abo bantu nta kintu bakoze ugereranyije n'ubushobozi bari bafite kugira ngo bashobore kugira ngo barokore abantu bake bicwaga, kandi ingabo z'umuryango w'abibumbye, wa muryango mpuzamahanga twavugaga, zari ahangaha n'ibikoresho byazo. Aho guhabwa amabwiriza yo kugira ngo batabara abantu, ahubwo barababwiye ngo ni muzingi byanguke muve muri icyo gihugu mugende. 2013 igihe batoraga ya resolution ababwiraga 2098, ni Amerika ya Obama nanone rya shyaka ry'abademokrate. Uyu munsi iki kibazo dufite kiri mu burasirazuba bwa Kongo badashaka kumva kandi bakizi, kuko niba hari abantu bagombye kuba bumva ikibazo cyo muri aka karere, ni umuryango w'abibumbye kubera igihe ukimazemo. Kuko MONUSCO mubona mu burasirazuba bwa Kongo niwo muryango, niyo mission de maintien de la paix, cyangwa nizo ngabo zishinzwe kugarura amahoro ku isi, nizo nyinshi kuruta izindi zose uyu munsi umuryango w'abibumbye ufite mu gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Bari muri kiriya gihugu kuva muri 1999, hashize imyaka 26. Mu nshingano bahawe harimo kuza kwambura abitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo umutekano ugaruke. None se nyuma y'imyaka 26 abantu bahabwa amafaranga buri mwaka, batanga raporo buri mwaka mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, wambwira ko ikibazo batakizi? Ikibazo barakizi neza, ariko ikibazo bagifitemo inyungu ko kigumaho cyangwa ahubwo gikura kuruta ukuntu ko cyakemuka. Niyo mpamvu mubona ari nta muti ushobora kuboneka urambye muri iki kibazo. Niyo mpamvu kubona igisubizo byagoranye. Uru ni urugamba rumaze igihe, mu myaka tumaze igihe Rwanda ifata ibice bitandukanye muri Nord Kivu, uzamuka ruguru ugana kuri Rwecanzige, baramanuka mu minsi ishize bari bafashe Minova, hari imirwano yabaye mu minsi ishize bafata Sake, baravansa bagana Goma. Kuri ubu ngubu haracyarimo amasasu akiri kumvikana, akumvikana ari Rubavu, ariko abasesengura bavuga ko Rubavu Goma yavuyemo. Uburyo uru rugamba rwabaye, hari n'ibikorwa bitandukanye byagiye bigaragaramo, nka bamwe mu bari bakomeye muri urugamba bahasize ubuzima, barimo na guverineri wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirumwami, ndetse twumvisha n'amakuru avuga ko hari n'umuyobozi ukomeye muri FDLR waba warishwe, General Omega Ntanguka Pacifique. Ibi byo birasobanura iki ku rugamba, cyane cyane nko kuri Omega? Byo nibyo abantu baravuga bati twarabibonye, ibitangazamakuru hafi ya byose bibyemeza, ariko nta confirmation twabonye nk'iyo twabonye kuri Peter Chirumwami bavuga bati yapfuye.
Mu by'ukuri ngira ngo ntabwo bishidikanywaho. Niba mushobora kuba mukurikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe muri tweet yanditse ngira ngo mu gitondo cy'ejo byaragaragaraga neza, yahamyaga yuko yishwe uriya Pacifique Ntawunguka alias Omega. Impamvu yenda General Major Peter Kirimwami we byemejwe nuko ari leta ye yemeje yuko yapfuye. Ni ukuvuga ngo yenda iyo na Pacifique Ntawunguka aza kuba afite leta yakabaye ibika urupfu rwe, iba yarabikoze, ariko ntabwo bishidikanywaho. Ngira ngo ntabwo umuyobozi wo ku rwego rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, igihugu nk'u Rwanda, igihugu cyubashywe ku ruhando mpuzamahanga, ashobora kwandika amakuru adafitiye gihamya. Ikindi nuko na Pacifique Ntawunguka ubwe bavuga yuko yapfuye, yaza kuba ari muzima atarapfuye bakamubika, yakaba yabinyomoje kuko hashize amasaha arenga 48, ndetse n'igisirikare yarakuriye cya FDLR nacyo cyagombye kuba cyatanze itangazo kivuga yuko Pacifique Ntawunguka ariho atapfuye nk'uko bivugwa. Ariko ngira ngo kuva amakuru yamenyekana yuko yarashwe arasubiye mu mirwano, nta muntu n'umwe uranyomoza iyo nkuru. Bivuga rero yuko ari inkuru y'impamo, kuko iyo iza kuba atari impamo abireba bose baba barayinyomoje. Ngira ngo ubu ngubu turi no mu gihe abantu bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga, aho abantu bose bashobora gutanga amakuru atari ngombwa babandi babigize umwuga. Rero nibaza yuko wabyemeza yuko yapfuye, ntabwo nibaza yuko yaba hari icyakoze kidasanzwe. Ukomeje kuri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, mu kanya retweet bashyizeho asobanura ku byo yabonye Madame Denise Tshisekedi. Abantu barayibona ngiriya sura abakomando bari barasiwe ku rugamba, harimo abo mu mutwe wa CRAP asobanura nk'umutwe wabaye sanctionné na Loni kuko ushamikiye kuri FDLR yasobanuye nk'umutwe w'abateroriste. Kuba Denis Tshisekedi arasuye umuntu ufite tatuwaje yanditseho CRAP bivuze iki? Ese ishobora kuba ari CRAP y'umuntu yakiyandikiraho ku giti cye, cyangwa bivuze koko bishimangiye umubano wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR? Ngewe nibaza ko birenze umubano, ahubwo ni abantu bakorana. FDLR na FRDC byabaye ikintu kimwe, baravanze. Nta nubwo umuntu yashobora kwishyirira tatuwaje ku mubiri we ngo yandikeho ikintu atazi icyo kivuga. CRAP bivuga Commando et Recherche Action en Profondeur. Ntabwo ari umutwe ufite aho uhuriye na FDLR, ni umutwe udasanzwe wa FDLR. Ni kwa kundi ingabo zigiye zigira abarwanyi bakabuhariwe, akaba imitwe idasanzwe ikora bya bikorwa bidasanzwe, nkuko umutwe ubwawe bivuga ko ari Commando Recherche Action en Profondeur. Ni ukuvuga ngo ahubwo uriya basura ntabwo yari azi neza ko agiye gusura FDLR, yari azi ko agiye gusura inkomere zakomerekeye ku rugamba za FRDC zirwanira igihugu nkuko babivuga. Ariko noneho bya bindi byuko nta muntu, abafaransa nibo bavuga ngo qu'il y a pas de crime parfait, akantu kamwe karangije karabatamaza karababwira ati burya ba bantu mwita ko ari abarwanyi barwanira igihugu, ba bantu mwita ingabo z'igihugu, ahubwo ni abarwanyi b'abajenosideri bashyizwe ku mutwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba n'umuryango w'abibumbye. Ariko muragaragaza ibimenyetso birakomeza kwiyongera bigaragaza yuko mu by'ukuri mukorana muri ikintu kimwe, kuko ariyo nzira bahise.